like yini khona kwenzakalani mawuzothola umuntu yini inkinga yakhe lo muntu lo ngiyacanga ukuthi mhlawumbe usebone igeme eziningi zenzeka lapha yabo abafowethu abaningi nathi yabona involved yabo uthi manje ngapha ngasemsebenzini wakhe uqhamuka umuntu edlula yabo le nto siyambamba uthi simbamba phambi kwakhe yabo le nto phethu uyayibuka le nto yabo mhlawumbe kungenzeka ngoba khona namazayizayi nawo ayenza le nto le yabo mhlawumbe ngenzeka ukuthi iwona mbamba ngoba phethu nasiyamazi ukuthi security elisebenza lapha nelokuzeni emafutha endawo KZN oil yabo le nto balibamba le security lavele lathenga isibhamu yabo ethenga isibhamu liyabatshela sinawani ukuthi hayi bo madoda khuzani labafethu laba ngoba mina mase ngidubula ngeke ngize ngikhethe yabo le nto uzodubula kwasane usikhothini ukuthi uphethe igubhu uphethe amakani ngiyadubula mina ngoba ngifuna labantu kuze ngithole labantu ababenza le nto le yabo le nto cathi into yenzeka kuyena bambamba ukuthi yabo le nto phethu ngoba yena usho nje hali ukuthi ufuna ifoni yakhe mekudubula nje uyasho ufuna ifoni yami ngoba umuntu owasitshela satshela sinawana owayelele wamfica nje elele abanga umuntu embozile wamfuqelele fuqu wayitshela ukuthi ufile yabo le nto phethu yabo ngoba wayemdubule bekhuluma ukuthi hey nina sithathela amafoni ethu yabo le nto siyasebenzela nina thina yabo le nto phethu sithathele thina le nto zeni yabo le nto umdubulo wathi bapha abangani bakho mfuqa wayitshela ushonile kanti usikhotheni uzobuya sitshele thina ukuthi hayi bafethu ijampile ngale asicela ningayibambi ukuthi ngakhona yabo le nto ngoba lo muntu uthe nje umile nje mekwabona kwenzeka into efana naleyo shaphansi wasana yabo le nto manje okwesika usevele ehambe nje ufike mbula abantu belele phethe mbula abantu belele ufika dubule qedile ngubeni lekuthiwa yena ugwaza abantu khona nawe futhi nawe wenza kanjalo abancaba bakhathele abantu phethu bakhathele sebehlukumezeke kakhulu phethu yabo ngoba omunye uthi siyambamba thina asimboki nasebusweni yabo lo nto somjebhula namhlanje aphinda athenga enye ifoni aphinde futhi azodlula same place lapho uyayihambela naye akayitshela ukuthi ayingaphindwa kwesibili yabo lo nto antsina mfethu le nto lesiyenza ngazo sonke isikhathi nje siphila ngayo yabo lo nto sothi egcine siphindeka futhi okwesibili yabo nawe ngeke umuntu ngisho ukuthi unenhliziyo enhle kangakanani sike uhlezi uvuka ekseni njalo uvuka emsebenzini mfethu yabo lo nto isebenzele kanzima abanye bobuye bekhala ukuthi basuke besayikhokhela okuwesi yabo le nto phethu umuntu usakhokha mfethu emsebenzini lokuzeni store yabo sisemhlabeni yabo le nto ngalokho ngokuthi usehlatshelwe ithina ngeke athi hayi ngiyobatshela esitolo ukuthi manje inkunzi bafethu hayi cela lesikweletu lesiqeda esikweletu sime kanje yabo le nto simkanje manje phethu hayi ngeke phethu bakhathela bangiyabona nje gcine ngi-involved futhi entweni kanjalo yabo gcine nami ngishayeka yayibona ngathi impethu ngisanefiseni inkulu kakhulu mina yabo ngoba kwayile nto ukuthi gcine ngena kuyona phethu ngifuna kamamanga awangayona inhloso mfethu kwangayona inhloso lento ngangena like ngangifana nokuthi ngikhombekile anginayo solution ngoba ngase ngizamile kakhulu ngizama abazali ngizame okhazini bami yabo le nto ngibatshela ngale nto ngizama ukuthi bafese cela ningi-understand ngiyazi ukuthi okay right emzimbeni ngidaliwe nginje yabo le nto kodwa manje yabo le nto engidlayo shuthi umuntu wayithakela ukuthi nje wena mfethu kahle kahle impilo yami ibe yinating yabo ngingabonwa umuntu ukuthi ngisenkingeni yabo le nto kube into like uyazi kuthona abanye mabekuthakatha bakuthakatha bese befaka wena ungcono ngoba wawukhuluma khona ukuthi khona umunye umuthi obusetshenziswa kuqala osasetshenziswa namanje bese bewufaka namafutha egusha yini igusha imvu ibizwa ngani imvu kwezinye indawo yazi imvu imvu kuthiwa yini ngesingisi ngoba imbuzi igoat imvu sheep angithi imvu mayinqunywa ayikhali so banomba kunomunye imithi esetshenziswa amaphusha bethaka bese befaka nayo ukuze khona umuntu uthe engasho ekhaya afele ngaphakathi mhlawumbe umuntu ezobonakala omunye eseyikhunga mhlawumbe yebo ukuthi ube ngasho ngani uthi omunye mhlawumbe unenkinga ngaphakathi ezwakala ngoba esenuka uthi mase shonile bethi mhlawumbe bambula iskipha bafithi ukuthi uphuma amanzi enkabeni mabedlabe bafithi ukuthi isitho sakhe sangasese sinempethu into abengayisho kusuke kufakwe lapho namafutha emvuzo umulokhu ugogo wami ubenyanga kakhulu egogo wami ubenyanga kakhulu nophezulu so kusuke kwenzela ukuthi noma ke unenkinga
kodwa inkinga yakho ingakhona ukuthi isizakala kubonakala umonakalo ungeke usenziwa lutho. Yebo kwayi wena noma ufisa ukuyenza leyo nto ukuthi uyisize yazi kuba nzima kanjani professor ukuyithola imali usuhambile wawenza research wathola ukuthi okay right umuthi ukuthi ndoda uma ukuthi unenkinga yokuthi nokuthi yabo sifuna u300 rand yabo leyo mina sebengiqedile ufuna uqamba amanga yabo kodwa manje beshaya iceleni shuthi bona banake ezinye izinto ayibona leyo nto ukuthi mina ngizele ukuzokwelapha into engizwayo la ngaphakathi bona bengitshele ngane ngemsamo yabo zonke lezo zinto nani ayibona leyo nto phezulu yabo yazi le ndoda le engakuthatha ngizokutholela yona la ndoda yasho enye into yathi nolo muntu kumele simenze azalwe kabusha so manje nayi busy le ndoda eyindoda ebhizi le mfethu ubhizi ngendlela esimanga kahle ngathi kwanayo lento le yokuthi ngimlethela ya edibhizi kwenye ibhizi avele amadoda angatholakala lawo yabathi mina nginethemba lokuthi one day uzobuya kumina mayise French sendoda ngilethele leyo ndoda ngilethele leyo ndoda leyo so namhlanje siqhubeka neprocess abantu abakwazi lokho bafuna sihamba noMampintsha uMampintsha abambiza nofana noyise uMampintsha kusephuma ema-rehab amaningi ukusho kwakhe sengibalele uhide lama-rehab eqa khona hayi nokuthi kuthiwa uyenzile waqeda eqe khona so ngoba ngimhambisa nawe ngifuna ndoda ube iphila yakhe ube insika kuyena ngoba engaku-influence ukuthi ngigcine futhi nibuyele ehlathini bona la angazi ukuthi ungathini ebantwini ungaphawula uthini bafo ngale jeni kumele siyithathe njengamanje khona indlela ofisa ukuthi ukukhuluma ikakhulukazi mayelana nokuthi umuntu ashintshe nje mfethu yabo le nto mfethu ungathanda ukusho kakhulu kubalaleli ukuthi kahle kahle isifiso sami bewukuthi bese bephinde bengibona yabo le nto mfethu bangibone mfethu ngikwesinye isimo sempilo like kubonakala improvement yabo le nto ukuthi hayi le ndoda ngempela hayi yabo akusho yona yabo le nto mfethu na kuyabonakala improve yabo le nto mfethu yabo ngoba kahle kahle ngumuntu onesiphiwo mfethu yabo le nto mfethu yabo like ekuphatheni yabo le nto ukuthi mhlawumbe kunebhizinisi ethize kube yimina umuntu oliphathayo yabo nginaso leso scale kakhulu yabo kodwa manje inkinga yami ngasuke ngabulaleka ingqondo ngisakhula yabo leyo nto mfethu yabo ngoba say yabo nje ngisakhula mina mina benginefiso ezinkulu yabo eziningi futhi enzima kakhulu yabo engangokuthi ngangine show ukuthi egcineni lelo goli lelo ngizogcina ngilifeze yabo leyo nto manje kwasho ukuthi ama background sikhula kuona yabo leyo nto mfethu iwona osinsikhathi abuye sicindezela yabo leyo nto mfethu yabo ukuthi awunamzali awunayo umuntu okubika kuyena uma unenkinga yabo leyo nto noma ekhona uthola mhlawumbe unaloko okusaba nje mfethu yabo leyo nto uzovela kuthatha mhlawumbe akubhekisele yabo leyo nto mfethu yabo nabo futhi banenkinga zabo nezingane zabo yabo leyo nto mfethu yabo kodwa ke ngeke ngize ngibagxekeke bona ke yabo ngeke ngize ngibagxeke yabo ngoba kahle kahle umuntu mesakwazi ukupha iplate ukuthi yabo idla uthola indawo ulala mfethu yabo lo suke sekusezandleni zakho lapho ngempilo yakho yabo le nto mfethu sekukwena ukuthi wena ufisa ukuthi impilo yakho iye kuphi igcineliphi yabo le nto mfethu ngeke ngize ngihlaleke ngabo ukuthi bona benza ukuthi ngize ngifike kulesi simo shuthi nami ngenze ukuthi indlela zami mhlawumbe ezinye ngangihamba yabo zagcine zimcindezelo yabo lo nto influence yabo so Absa bekubra wakho kodwa ke i-friendship yami no-Absa kahle kahle bekuyinto esanda uqala yabo akuyena nje umuntu engathi hey sengiphile nayo isikhathi eside bekuyinto nje esanda kuqala nje futhi ngiqala nje kwami uku-attenda la le program kahle kahle u-Absa ngiqala ukumazi nje lapho ngalezo nsuku lezo ngiqala ngisanda kuqala ukwenza le kuzana episodes ngayibona lona sahlangana ke naye ke yabona ke sa influencer na ke yabona lonto hayo nje abantu vele nami enginesipiliyoni naye nesipiliyoni sakhe yabona lonto mfethu yabo athi mfethu ngikubone mfethu yabona noma kuthiwa uhamba nabanye ama-out sayibona lonto ukuthi hayi cha mfethu ngiyindoda mfethu engayithemba mengathiwa siyabambisana yabo senze into ukuthi yabona lonto
kube ngazi ukuthi lento esikhuluma sikhuluma ngento enhle yayibona lonto yabo ubone ukuthi hayi siyayifoma lento futhi sizizwa siyayifeel yabo ayigcineni ayicha besiyenza ngoba into esasiyinqomile sasinqoma ukuthi nje phethu akangasali umuntu uhamba naye uyokwenza icala yabo ngoba lokho kuthina as a group of gangs yabo lonto ama gangsterism ama group lawo bani 2028 yabo lonto ayivumelekile ukuthi ungathi uhambe nomuntu sikubonile ukuthi anithi niyokwenza icala yabo lonto isikakhulu mhlawumbe mekuwena umchallenge yabo mhlawumbe uzothi sixasithi yabo lonto ufuna ukwenze sure menifika la siyakhona ukuthi uye ekuthela ukuthi noma ufika lapha ngisalile mina kubonakala ukuthi abekumele asale mfethu abekumele abaleke umfethu yabo lonto amshiye lo mfethu shuthi isigemegeme besisikhulu yabo lonto nensizwa bebebhekene nazo shuthi hayi bengadlali yabo lonto nazi neqhayi yabo yabona ukuthi hayi ukuthi uvela uqhamuke nje unehefuzele nomjuluko wakho uzothi bafethi usekuseni bambulala ngeduku lapha ngishiye umqeda ngeduku yabo ubuna umzamo mhlawumbe ubungawenze yabo lonto mhlawumbe amaphoyisa amaveni lana yabo yiwona abayibhoki ukuthi asiza amaphoyisa mfuna uqamba ngazi uzojela ukuthi ngazi ujela ukuthi nawe influencer kade umthetho yabo nawe suke phoqwa isimo bese isikhathi anqena ukuthi afika kusize mase nifika ngale police station akujekele ethi yajoyela phana ubalela kuthina ngoba wazi ukuthi sikwenze lutho ubulale ngenduku uphuma utamatisi lapho uthambile yabo lonto hayi asilwele wona ngoba manje khona insizwe okubona ukuthi yabona njengoba ngigangile le damage engiyenzile la phahlaza imoto yomuntu yezwa phethu ngingene ngewindi ngithathe yayibona lonto phethu yabo ese robotini umuntu it's a very 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 dangerous thing and futhi omunye umuntu inhliziyo yamela yabo lonto ngesikhathi wenza leyo nto ubusuke ngayilindele lonto ejofela ifoni yakhe yabo lonto umile robotini nezinye imoto ngemuva ezinye ngaphambili omunye uza enyathela ashayisa imoto engaphambili yabo kube isiphihli sengozi yayibona lonto ngawe nje uwedwa ukuthi ufike wathagetha le phone yakhe ayiphethe ukuthi ami ngashayi wendi la ngawu fast causes ngibuya nayo leshandisa yayibona lonto yabo leyo risk osukuyithatha yezwa ifaka impilo zabantu abaningi engcupheni kakhulu nanawe ke futhi yabo uma usuku survive leyo nto leyo ayifuna ulibonge uNkulunkulu ulibonge futhi nedlozi lakho ukuthi lipowerful ngoba njengoba wenza lento baningi abantu asebenziwe lento before abahamba ngeimoto ayibona lonto abami ngokuthi nje mfethu uNkulunkulu wami engathi bathanda ukuthi mengake ngimbone nje oyedwa ngisho engasayenzanga kumina ngimfice nje mhlawumbe nangu inonto lemotweni yabantu usathi uyenza ngimthela phansi abanye bathenga ibhamu zihlala la manje yabo abanye ngokubabona ukuthi sigebhile kanjani ngithi nhla ngithi ayingeke bafethu hold yayibona lonto ngithi yabona ayingeke bafethu yabo ngadlaleli ke lapha yabona lonto ngisho no my sister abanye sebeyaphatha yabona lonto mfethu wena usathe ukuthi hayi sister yayibona lonto ikhathele yayibona lonto mfethu yabo iyathusa yonke leyo nto mfethu yabo i dangerous ingozi yabo manje iyo yonke lento professor mfethu engizifuna uyicut off empilweni mfethu yabo sengikahlahle sengikhathele futhi sengimkantshubovu kakhulu kulento mfethu yabo ngiyabona sekugcineni into elandelayo mfethu ithuna yabo kubhlungu ukushiya umhlaba mfethu ungakazi uzenze nezifiso zakho yabo lona inhliziyo emuva yabo yonke lento yabo ugcina usupho yabo ngeke uzogcina usuhlupha yabo lonto ukuthi mina ngikwenzanga ukuthi yabo sibani bakwenza kanjani ugcina usuhlupha abantu abangenacala yabo uwena unikiwe ithuba wathi wanali ithuba mfethu usebenzisa mina ngase ngingabuyela ezikoleni kangaka professor mina kahlahle bengimisela ukuthi ngisiqede isikole complete yezwa mfethu ngiyonke into ngilandele ngomgudu wakhona yabo lonto kumele ngiye varsity ngiye ngoba naku sengiqedile isikole sengiye varsity mhlawumbe ngiyokwenzela lento engifuna ngoba ngangifuna ukuba i-chemical engineer kodwa manje ngezimo ke zempilo yabo ezangithatha zakubeka kulento esengiyona manje yabo akusenzekanga but nehope yabo lonto ukuthi besaqoqeleka absamana sekusuke kugaxele kusegaxele nento eningi u-ups umngani wami like uyayibona ukuthi unenhlahla ukuthi kwakungenzana wawungaba khona kulento eyenzeka mhlawumbe kufike kusale wena yebo and futhi abaningi basho kanjani bathi Zex wena wawuzoba umuntu ongasekho emhlabeni uzohamba emhlabeni yabo lona uma uhamba emhlabeni ngabe waboshwa nalo umunye waboshwa yebo and two medicine isinikezwe yena inikezwe u-accuse lo esasihamba naye lesikhathi yebo lonto manje mfethu mina ke ngokwami ngine show
ukuthi ngangosala enkundleni ukube ngangikhona yabo ngoba isinqumo mase ngisithathile ngisuke sengisithathile mina ngithi ndina siyayenza lento yayibona leyo nto akube kusajika ngoba manje yabo ngangizolwela ukuthi sonke siphumelele sibaleke yayibona leyo nto kwethu kanti ngeke uzosibalekela isibhamu nje ngeke uzushintsha mhlawumbe yabona leyo nto mina ngizothatha le ndlela ukuthi angeke sidubule iphoyisa leli futhi liyawazi umthetho asambe mfethu yayibona leyo nto kwethu yabo njengoba naye agoloza ukusarenda yayibona leyo nto kwethu ezidubuleke ngisho nami showcase ngangeke ngisarende ngangizoqhubeka kubaleka yabo ngoba lo wasala ngesimo sokuthi unonyawo ongasebenzi kahle uyaxuka ukwazi ukubaleka kahle yabo naye showcase ngabe umuntu ongasekho emhlabeni ngoba lalisho lapho ukuthi hayi bafana bami ngawani ngizoniqeda yabo leyo nto kwethu yabo bona futhi ukuthi userious lo muntu yabo wesibili lo muntu amshaya phansi yabo leyo nto kwethu yabo wesibili manje mfethu ngisho ngithi hayi uNkulunkulu unamandla mfethu mase uyesaplanele izinto phela fanele usukume uzame yabo leyo nto mfethu yabo njengoba nami ngithi ake nginike isikhathi manje mfethu yabo sokuthi mfethu ngilwe nokushintsha impilo mfethu yabo okay noma kunzima professor mfethu ngoba le impilo le isikhathi eside umuntu ephila yabo sekufana nento impilo like seku natural ngini sengazi ukuthi into vele sasidalelwe ukuthi vele impilo esifanele siyiphile le yayibona leyo nto mfethu yabo ekubeni ku wrong mfethu yabo akukho right ngoba siyahlukumezeka professor la ngaphandle mfethu siyahluka yabo nje mfethu musuku usaphila mubhemi unga mfethu ulale emgaqweni mfethu ufuna uthandaze mfethu ubonge ngempela mfethu uzame futhi emzamo ukuthi usuke kuleyo ndawo lesuku kuyona uyayibona leyo nto yabo nje abangakakucabanga ukushintsha mfethu hayi ngisho ngithi hayi mfethu hayi shothi lo muntu usuke seyinikele future shothi akanayo mfethu azikho ifise ezinhle like umuntu ukhona nomantobazi osondelene nabo wadubuleka mhlawumbe bethi bawuphahlaza amawindi ayimoto awu hayibo ukhona nongasibalela bona ukuxwayisa nje abantu yabo nje mina babili ngihamba nabo uqala uma ngazi noma igama lakhe ngalidalula yini hayi noma ungaligodla yabo lo nto omunye sasihamba naye nje mfethu umngani wami naye yabo sinokuhamba naye isikhathi yabo lo nto siya ngala siyagudla la ko freeway yabo lo nto besikhange ko freeway sikhambe ngo freeway masifika le phambili ko freeway ayisifica itruck ifile khona yabo esifica le truck efile ayisiyashutha ebeke mathi izinto ziyafana umlungu phela loyana yabo ingamla ungamula loyana yabo futhi yabona yabo ngamula abasuthayo yabo lo and mesiqhamuka sayibona ukuthi isiqembu siphethe ngesandla isiqembu liyabahlekisa abantu isiqembu siphethe ngesandla ikebuli yakhe isiqembu esingaka iyabona ukuthi yabona la hayi mfethu ngihlala phansi la usuku lonke siyahlala la sibhemele yabona ayisidudane sithi hayi bafethu sikhala kuyena mfethu yabo sasaphathana lapho nsusikhathi sasaphatha uhlapayi lesibhamu yabona yini uhlapayi ngisho ukuthi isibhamu sesisasebenza ukuthi yabona so siyasebenza kodwa manje asinanhlamvu yabo futhi sekwenje mfethu into sometimes idem sometimes futhi kube umazakhele yayibona lezi bhamu oqwasha yayibona sima ukuthi umuntu showcase uzofreeze yabo la phatha no 7 abangaka ukuboneke nawe yabona leyo ngangitshengisa wona yabona ayi mesithi siyafika kulomuntu kanti asibuzanga yabo mesifika lo muntu lo ngithi ngimgqabulele yabo leyo nto mfethu ukuthi hayi bafethu siyathatha la singadluli ngisho ukudlula ngoba mase sadlula mase sibuya uzobe sesisuspect yabo leyo nto mfethu yabo nje basidlula manje engasinakile yabo ngalesikhathi futhi imthathe kuona kanti usimejile yabo usimejile mfethu phela afuna ukujumpisa ukuthi usimejile usemngomumo la ngespanela yabo ngisiboni mina lespanela ngazi wesifihle kanjani loqonqa yabo isiqembe sakhe ngesikhathi ngiza ngemumva vela asifake ephaketheni yabo sifake ephaketheni mephenduka ngespanela uyayibona leyo nto mfethu kanti nami uphenduka sengithi ngizomxabula washe esandleni yabo isandleni ngithi ngizombamba ngazi washo panel ayingeze ukuthi ayingeke siyajokeka isandla yabo ngithi ngizama ukuyiqinisa yabo leyo nto mfethu ukuthi angabona ukuthi ngishaye kabuhlungu yabo leyo nto mfethu yabo ayi bese beyila no accuse hey putu unanomuntu omnyama akahamba naye kodwa yilabantu bangaphandle la ama Burundi kanje yabo leyo nto
Amagwala-ke sisegibele etragini phezulu yabona uGonke ambiza amsize yabo sephezulu lapha esicongweni sekhiye ngisho ukhiye yabo ukhiyela umnikazi wetrug yabona aphinde ehle naye asihamba naye ukuzozana nezipanela lezi zamasondo yabona uzolo yabo hayi washo ukuthi hayi kuze kuqhamuka igalofu yabo le nto kuqhamuka leli galofu usho liyabona liseza lapho ukuthi hayi ngeke la kubanjwe inkunzi la yabo ikombele ngefuthe yawo uGonka phela lo yabo le nto yabo osinawana yabo ngiyakutshela abuzanga lo muntu wathi eyipaka nje njengalapha le nto bephuma nepompo shaya phezulu uqala washaya warning shots hayi sinandabana sifuna ukuphuma nale nto sithi sibaleka sesibaleka hayi ndoda hayi asibuzaka kodwa saphuma yabo athi nje ngiqeda kuphuma nalo yezwa mfethu kwanti uyayibona lo muntu lo Idubulayo yabo uthi ayishiya ayi ngisuke ngifohloza yabo kanje yoba ngifohloza uyasala uaccuse ubanjwe lo Gonka yabo lo nto mfethu yabo mesale sekufanele ngijikeke manje yabo ngijike nalomkhonto wami sikaze lo Gonka amdedele lo mfethu siyabaleka hayi ndoda isibhamu sasisho 99 qha manje uyashweba ngitshela mina zonke inhlamvu zishwebile ngoba ngibona mina nginankinga yabo lonto size ngiphose kumthangala ngene kojantshi wesitimela yabo lonto no accuse bangene ejantshi wesitimela sihlukane lapho ke yabo ngigcine sigcinane ngesikhathi sijomba umthangala shuthi omunye waphuma indlela yakhe omunye waphuma indlela yakhe yabo lonto unabafethu abawashayo abahlala lapho banemjondolo hayi nabo bathi ngibuyele emumva ke mina sekukhona no Metropolis kade ukhanda imoto ngale ngaphesheya yabo lonto usushaya u10 weza ngala awusesicingwa nje abantu abaningi la baphethe ibhamu yabo lonto laba bathi ngibuyele emumva ngamatshe bathi bulala ngamatshe ke buyele emumva labantu abakhile la bathi manje shuthi uzobaqhatha ngizobashisisa lenkundla yabo ukuthi shuthi kube ngathi abantu abasuka la abenza lento yabo plaza yamazayizayo wendoda hayi ngijela ngamatshe ngathi bafana bami manene ngibulale ngalamatshe ngiza lapho ngeke ngibuyele enhlamvini uthi ngibuyele ngiyofa ayikho lo nto ngiza lapho kunini yabo lo nto uqala lo muntu asimthathela ngaluthi ngisho igcwele amasedi lekuza icumbe sigcwele la aqonda ngqo yazi qonde ngokubona yabo lo nto omunye athi uyangivimba ngithi mina empethu sithatha ngaluthi lo muntu mfethu izinto isalile kuyena yabo lo nto siphazanyiswe lo muntu Idubulayo yabo lo nto mfethu sebefuna ungiphuthuza manje ngithi mina ayikho lo nto ngibe ngidlula sembambe manje sengidlula madlula yabo lo nto semengidlula kubona sengiza lapha la sibhemela khona yabo ngithi ngizoqala zo accuse yabo ngithi ngiyafika ulele phansi accuse yabo udubulekile 2 bullets yabo enishayela enye yashaya onyaweni yayibo leyo nto mfethu 2 bullets ulele phansi hayibo intombi yakhe le yangikhalela ngena hayibo usaphila wena mina mfethu isindile kanti sithini yabo heyibuka phela u-accuse wakho udubulekile yabo lo nto mina udubulekile ngapha sonke besibaleka lapha akekho udubulekile uthi udubulekile umbhodla yabo lo nto siyangitshela lo mfethu semfethu ngidubulekile mfethu hayibo lo nto mfethu yabo shuthi bengakezwa kahle besashisa igazi hayibo lo nto mfethu yabo qala ukizwa nje lento sengizofika lokuthi hayibo udubulekile sekuphela amandla yabo lo hambe ngimattendele njengobra wami yabo lo nto mfethu simbhemise yabo lo sidayise le phone lena nalo munye wesithathu isikhathi kamnandi yabo lo nto ngithi mfethu asidele lo mfethu lo amadradi yabo lo nto ukuthi akwazi ukuthi ashiyele nomama wakhe ahambe esibhedlela yabo athole nezinto ezomphako endlela yabo lo nto banqabeke umphelezela noma ngibacela bafethu mphelezele phela umfethu yabo lo nto mina sengikwenzile ngizikhiphile imali yabo sekusela ukuthi bafethu simphelezele abantu abazomphelezela ngizomnika futhi imali yokugibela lo muntu umnikeze futhi into yokubhema yabo lo nto hayi ngibona ngundiyazela angiboni simfethu seyinhlungwini yabo ngimthathe mfethu ngaphela poison lo yabo ngimthathe ngimelethe shwina isambe selo ku King Edwards yabo wafika ngamlinda nje wenzelwa yonke into mfethu bamathenda kwakubani yabo leyo nto lama-order khona yabo eqhutshwa yimina yabo leyo nto wathi hayi inkinga ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe nayo yabo uzolaliswa mhlawumbe ngizomubona ngakusasa yabo ngimtshele ukuthi sekulethi bra wami ehamba yabo leyo nto nawe ngathi uyolala endlini uyaphandle ngemnyama uphuma endlini uyolala phandle ngiyolala emnyango sekwajwayeleka sengathi manje lona ekhaya mfethu ukulala ubuka amafu kanje mfethu ubuka inkanyezi malina la melinethe sekufanele uyokhosela ngama-bridge la njengembuzi emakhaya cabanga mfethu lapho unalo idladla mfethu idladla nginalo bashiyele ubaba
idladla ne-oledi umuzi mfethu ukhona unankinga dadewethu wasilungisela kahle wafaka ama-tiles wafaka yonke into mfethu warenewa kahle yabo kushoda nje mina mfethu yabo ngoba lo munye wasekhaya umjidi ukhona sayibambile khona yabo ukuthi yena zange azaweke kulezi hobbies lezi esidlayo thina yabo. Uma-ke lokho kwesibili ikuphi ngoba okokuqala lokho nadibana nakho lo munye lithi niyobamba niphahlaza amawindi lo omunye-ke hayi lo munye mfethu kahlahlo wayengahambi nami nje ngaye ngiqamba manga yabo. Lo munye wadubuleka nje behambela bodwa yabo lonto kuwukuthi nami ngangizoba khona yabo lonto mfethu. Uyabona ukuthi uyasinda ngoba nakulo mjida wakumele ube khona. Ziningi iwombe mfethu ngisinda kuzona mina mfethu la ngize ngibone khona usindiswa yini ekubamba ekugcineni angazi yabona kube khona into ethi nje mfethu awuke uyokwenza ukuthi mfethu yabo uyibone le nto ngavele phela awona umsebenzi mfethu othele ukuthi mhlawumbe mengingayanga yabo le nto sengizoxoshwa emsebenzini hayi mfethu yabo ake ngiyokwenza lokho kubhekene nami ngedwa yabo le nto ngibona inhlanhla ngeke ngibe nayo yini yabo uthi ngizoba nenhlanhla futhi ngithole something yabo le nto mfethu hayi lo ayidubulekela nje ihambelana nabangani bakhe nabo nesinye scheme yabo le nto yabo nakhona edutshulwa esemotweni phakathi cabanga kumele sihambe nayo yabo wathatha omunye usinawana bahamba naye shwi yabo lona befika ngala ngako workshop angazi kephi yabo lona kwakunomcimbi wawukhona lapho waMandini yabo lona wafika wabona imoto shuthi nezikhwama nezinto phakathi nama-laptop nani yabo wangabusabuza kanti khona abafethu abagadile labagqoka ukhagade yabo lona bamtshela mfethu xolani siyawazi uphanta kanjani bra wami mfethu sacela ungayenzi lento sikutheni yabo lona hayi yena abagolozeke mfethu sithi kahle ngesizwe ngani nina bafethu yabo lona yini kanti nayizele eThekwini bafethu ngithi la soyithola imali nginidalele lo ngidalela kona nginalabo 2 rand engizobathola la kulo yabo lona ngoba nqala umnikazi wale moto yabuya ninikeza 2 rand namantshela ukuthi akanayo imali ihlangene yabo lona mfethu yabo ekubeni senimsize kangaka nimgadela into zakhe yabo mina nganikeza ngisho half isikame yabo lona indlela siwe bagoqa ngayo ukuthi bavume yabo lo bakho half la ngayofuna ukwenza icala uphinde umuntu half ayikho lona sekuyizifo nje ushaya ngayo yabo lo agoloza umngane wami vele shaya phambi kwabo labo kakade yabo ethi hayi gibelani ithandamo kanjani manje isikhathile lezoqhatha thina siyaziwa la ngisho ama hayi bafethu bonani enze njalo phela ziningi imoto watshela benisapatrola nishona le yabo lona nathi niyabuya sibuya ekubeni benibona abantu yabo bekubona abantu uzothona hayi abayilahlise yabo lona bathi bebelahlile bengaboni yabo hayi same time ayidonsanga wathi sasemotweni nje sathi uyapakisha yabo come to show onikazi bale moto yabo qhamuka sebephethe ngethanda isibhamu yabo le sebebikile la 45 lonke baphethe ngesandla hayi mebefika nje mfethu hayi ababuzanga nawe uyabona ukuthi hayi ngeke showcase lamandiyezeli akule moto yabo le nto usangaphakathi kuyona yabo unenkani umngane nami uvela uthi hayi sathi ngiphuma ne-laptop yabo lo okunye ngisho angiphume nokugodwa nje kuzongibhemeza ngeke phela ngenze icaleni ngaka nje ngaphumi nalutho wathi nje uvula isicapha wabevulela ukuthi nje bamqonqothe icaba ngoba wathi esivula ngithi uphethe u7 ongaka ufuna ukuphuma basabesa ngalo 7 hayi ndoda ohlangabezana nini bamshayela khona emotweni umshaya nje 2 bullets la ngasehlweni la bazomshaya nala awemcisha straight awemcisha lelandela lemcisha umshaya wahlala phansi silayweni kanjalo yabo singagcina nje kuthiwa kuyikhoma kanjalo yabo yonke lento bethi nje odokotela kahle inkinga abazi benze njani ngathi bengaqala bethole noma abazali bakhe ukuze bazokhona yini parallel ingafika lula yazi makudutshula umuntu i-breadwinner ifa ngisho ngenhlamvu eyodwa kodwa uyodubula into enamsebenzi mfethu phela hayibo omunye uthanda kupotshazwa imoto yemali lapha eyamuhla phansi yamntwana bejethe akuphelile ngayo uma uyambela ngenyawo zombheli akutshengisi nokuthi kwabathengi kodwa wayegoqeka ngaphansi kwamasondo emoto kanje amnyathela ngisho umnyathela amasondo emoto yemanje obisinde kanje insimbi mfethu eyibulo mfethu angazi asinda kanje bangake sinawana bahamba nenhlamvu ngani nqwaba hayi nqwaba kodwa ima uthi udubula umuntu ongekho ngezinto umuntu nje ohlelekile uyacabanga usizo yezwa mfethu ebantwini ezibu 1 bullet uyacisha usinawana busukuzu hayi usukuzu ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mfethu uyena lenza lento
uyenza lento ngamabomu ngenhloso ukuthi uyabathanda phela uNkulunkulu labantu laba asebebuye ezimweni yabo lonto ezinzima yabo lonto ibona ikhombisa amandla ngabo namfethu uNkulunkulu uthatha into angayilutho ayenza ukuthi ebantwini akathandi ukuthatha into vele utho ngoba amandla akhe azongabonakala kodwa lento ewuzero iyona athanda ukuyibonakalisa amandla ngayo yebo futhi kuyabonakala ukuthi hayi na umsebenzi cha lona akekho umuntu ongenza lento yebo amandla kaNkulunkulu yebo njengokuthi nje umuntu njengokuthi akusindise ngozini le ngizeleze engiyichazayo nje yabo lonto mfethu nalezi ezinye esezenzeka nakumina yabo lonto mfethu yabo zokushawa usinde yabo lonto mfethu into le kanjalo yabo nabantu bethi bakubulala uje bengakwenzi ugcine ungenza kayanga yonke phunza yabo lonto elot phela 30 minutes uMampintsha akabuyi manje senze ngiyathamba angeke ngathi umshiya mfethu asimshiye vele ngoba ngiyamsaba uMampintsha into angasuka yenza ngasuka afuna ukuyisa wena kule nto esethi angithi manje yabona nama ngifuna umuntu ozoba influence kulento kahle lento ufuna ube wedwa mfethu yabona yabona noma naye efisa kodwa ngathi ngangifica mhlawumbe ngoba yena unenhlahla ukuthi vele bengikade ngimbizile ngathi akezela khona omunye umjida ebengifuna ukuthi uhambe naye ngoba lento yama-cherry yazi buyibhede ngani lama-cherry mawahambisa uthothi ihleli icabanga indoda yayo sengifuna ukuthi maye ukuthi mhlawumbe ngithatha ikhapula abantu abathandanayo bathathe bobabili ukuze abantu bazobuya emgaqweni umuntu engabi nayo excuse yokuthi hey manje ngawiswa ukuthi bengilokhu ngicabanga yabona nto azi ukuthi vele naye vele sibambisene naye uzama ukushintsha nempilo yakhe so uqinisile lapho mhlakani sivele sikhahlele kwamanje wena zakhela usazazi nwazalwanini sexy me Amaphara okay ngizoyisho mina sistera kahle lo bhuti lento engithi ngihambe nayo mina nanokuthi mhlambe naye abe nesifiso sokuthi ahambe nami yabo because kahle impilo yami kunezinto eziningi esengimtshele zona impilo yami yabo ngifisa ukuthi zenzeke yabo kahle ungithole nje ngumuntu ohlala la emgaqweni yabo ngenze nje izinto ezifana engasile engekho right yabo washo ukuthi nami ukufike esikhathini sokuthi ayingeke manje sengikhathele yabo ngezwe ngomunye wabafowethu wangitshela ukuthi hayi kunobhuti lapha ethu yabo okwazi ukuthi akusize yabo lonto mose ufuna ukusizakala yabo lonto like lo bhuti lo unokuthi aku-interview like akubuza ukuthi impilo yakho kanjani yabo lonto uhamba kanjani ngempilo yakho yabo uchaze yabo ngendlela uchaza ngayo futhi ngathola ukuthi yabo lento yami le ngiyichazela lo bhuti lo yabo and as kuyinto evela emhlabeni wonke yabo ebukwa wonke umuntu yabo ngakhona ukuthi lento ingenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngishintshe lempilo engiphilayo yabo lonto ngathi lesi sinqumo lesi engisithathayo manje yabo lonto bese ngisithathela ukuthi impilo yami kube ukuthi ngiyayeka ukubhema ama drugs yabo lo ngamthatha lo bhuti ngamthatha as i-guardian yami yabo because kahlahla ngisenabo abazali yabo wakwazi ukuthi naye angicebise ngezinto ezithize zokuthi nje besifana engigqugquzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyeke ama drugs yabo ngiyeke ukubhema uyena akungicushisa lemigudu lena lemigudu yabo inendawo bengingazazi mina ukuthi ngakhona ukuthi ngisizakale kuzona yabo that is why yes lo question phela straight ukuyibuza kusho umuntu ehamba nomuntu ngoba umuntu oma drugs kahle kufanele kube decision yakhe yes
So kufanele sibuze because omunye umuntu uyafika lapha kudokotela esefikile kudokotela udokotela ya ufuna uke-rehab hayi ufuna uke-rehab mina kanjani so sifuna ukuthi umuntu before angene kudokotela ukuthi i-decision yakhe akaphushwa umuntu ahamba naye akaphushwa abazali umuntu uyahamba nomzali umzali desperate ufuna ukuthi uye-rehab ukuthi ufande ukuthi wena awukho nawo ngoba ekugcineni uyaya kwi-rehab uphinde sometimes abanye thothi uyambona futhi usayileyo nto ngoba it was not his decision. Yes, benzela abanye abantu. Yes, hayi manje understand. It's fine. So dokotela uzokubona. Yebo, hayi. Ngeke ngize ngiqamba amanga. Hayi mina ngayisukela nje ngamsukela mfethu ngathi bhuti wami hayi lelo khuzana yakho bengiyithatha ezinto ukuthi nje ukuxwayisa abantu nge-drugs. Kodwa manje ngiyabona ukuthi lento ingangiphusha futhi kwayimina kule feeling engizwayo ukuthi ngiye ukubhema yabo le nto. Mina ngwasenandi. Emakhaya ubhuti wami engizalwa naye. So if usubuye rehab uzobuyela ekhaya. Yebo. Uyangidinga. Niyacommunicate naye? No, ngiqamba mase sinesikhathi sagcina ukucommunicate. Ngagcina nje ngidinga nje ekhaya. Usebenzisa ama-drugs? Mina. Ngisebenzisa heroin iwunga. Namanje usebenzisa iwunga? Yeah. Ugcine ukusebenzisa iwunga? Namhlanje. Okay, nisuyazi ukuthi mhlambe la bazomtshela rehab if usuthola iform wezala udokotela wegcwalisa it doesn't mean ukuthi straight away usuya e-rehab. Yes. There is a waiting period. Yes. So leyo waiting period ifuna nawe uhlangabeze ngoba it doesn't mean ukuthi if usuya e-rehab fanele wena uqhubeke uyibhemele ulinde ukuthi kuze kufike i-rehab. Now you have to try. Usangaphandle. Yes. Bonakala ukuthi nawe uyimisele ukuthi makufika leyo date usu right ukuthi uye rehab uyabo so uqala kanjani na ukuthi uyilungiselele uqala ukuthi tell yourself qala yes uthatha ipeni bonisa ukuthi okay fine udla ama drugs njengoba udla ama drugs ke how to ukuphuma kuma drugs yabo before uye e-rehab usalinde because ngempela if you look at it usuyithathile i-decision awukwazi ukuthatha i-decision engaka go to social development get some forms udokotela agcwasile ama forms bese ulinde i-rehab kodwa uyilinde with ama drugs yabo for the day you've decided that's the day you have to start yabo even before uthola ama forms ngalolo langa nje uthole ngalubhuti you have to start ukuthi okay this is what I want so into ebalekele uthatha ipeni nephepha yes it's up to you kodwa this is how ngiyibuka kanjani ukuthi uma uthatha ipeni nephepha you have to ask yourself ukuthi na what do you want yabo kanti ubhale ukuthi impilo yami ingenzela u1 no2 no3 la uqale khona la ugcine khona right as a person ukuthi bengifunda and then ngagcina ka grade 4 and then from ka grade 4 this is how ngiqale ukudla ama drugs so njengoba ngidla ama drugs impilo yami isibini kanje nakanje nga end up sengisemgwaqweni because omunye umuntu uqala ekhaya antshontshele ekhaya angithi mawuntshontshe ekhaya abakhathalo wena bakulwisa ekhaya bakushaya bakhathalo wena mabekhathalo wena ekhaya baphumela ngaphandle bakuxoshela emphakathini wangasekhaya untshontshela umphakathi angithi umphakathi ukufune nawo ufuna ukukushaya ubalekele emgwaqweni angithi njengoba ususemgwaqweni emajobheni awusenalo ekhaya awusenawo umphakathi wangakini usuyasaba you have nowhere to go usustuck mawusustuck awusenalo imove so if ungasenalo imove usuphila lempilo le yala so that is why you have to decide ukuthi no I'm tired of lempilo le yabo kube nezinto ezibalayo ukuthi kwenzeke u1 no2 no3 ngila emgwaqweni so I can't take it anymore so I want to change my life ushintsha kanjani impilo usumtholile ubhuti naye aka social development wathola ama forms udokotela ezogcwasela ama forms ke manje so uyaqala ke so i-drug unfortunately le oyidlayo is the worst of them all. Ukuphuma kuma drugs abantu abaningi you don't start with the drug le qala ngogwayi angithi qala ngogwayi uze ngensangu and then you upgrade because how it works
ngale nkathi udla leyo drug it get used to umzimba wakho bese ungabusayizwe then upgrade system. Unfortunately the way ophuma ngayo futhi you have to phuma ngendlela owangena ngayo because you can't tell yourself ukuthi angisayidli drug ngisafuna ubhema umzimba wakho is used to drug uyayifuna you like it or not ngeke ungalifaki i-drug emzimbeni yakho usudlile for so many years yikho ngithi mina uphuma ngendlela ongene ngayo you have to reverse you have to reverse njengoba la ukhona uyahlehla uzofike kwinsana uzofike kugwayi kuyima uphuma mina always make i-example with i-diet with isinkwa if I can make i-example with isinkwa if you eating 4 slices of bread bese uyakudokotela bese uya kwi-dietitian it's ena isinkwa asikho right you have to wehlisa isinkwa sidlalo is too much noma thi ungasidli isinkwa akufanele kudle isinkwa akufanele kudle ena ama carbohydrates it's all wenze njani awukwazi ukuthi kade udle isinkwa impilo yakho yonke usafunda esikoleni ubuye ekhaya uthi uyofika nini udle isinkwa ugcoba izinkwa eziwu4 noma eziwu6 bese uyasiyeka isinkwa you have to ukwehlisa manje udla 4 slice this week uthi 3 the following week uthi 2 the following week uthi 1 uzophuma entweni even ngisho kuthiwa is not bread yonke into nje if into is used umzimba wakho awukwazi ukuvuka namhlanje uthi kusasa angisasidli isinkwa uyabona so nawe yonke into iya la engqondweni you have to tell yourself qala ukuthi ungamane yazi ena ilento iwunga if ungasayibhemi ungayibhemi iwunga into eyenzakalayo uzophathwa isisu usiteka amathumbu uyibhonge laphansi do you know ukuthi you rather treat ama symptoms utreat isisu but uyitshela ukuthi I'm not putting iwunga in my mouth ngoba that's what is happening kubantu abadla iwunga umuntu uba nesisi esibhlungu ukuthi usiteka amathumbu ngoba uthola ukuthi ngale nkathi uthisteka uphaswa isisi mangasuyifaka emlomeni nakho uzoba right so you rather uyesibhedlela ufika ukuthi ngiphethwe isisu siyangibhonqa isisu yabo bakunikeze into eyinhlungu for isisu and then mase uconsult nodokotela umtshela ukuthi ena uzama ukuyeka ama drugs akekho umuntu ongafuni umuntu ifethi ufuna ukuyeka ama drugs they can help you detox but wena usuyazi ukuthi ngeke usayila mzukwana wamela ipain leyo esisu leso usuwinile ngoba ayisona ngempela futhi kuyisona esidriver ukuthi uzobuyele epain so tell yourself ukuthi I'm not putting iwunga anymore ngizodla ezinye izinto but nazo uzehlise uzophuma lento yikho mina ngeke ngithi wena kubhlungu because awunabani ngeke ngithi mina umuntu onabantu ekhaya udinga isupport because at least if uba nalawo ama symptoms lawo uyazi ukuthi uzotshela ubhuti wakho noma usisi wakho nansi ke then nanti ikhanda at least if got abantu noma ukuthi kubuyela but uzobuka bona ukuthi angifuni ukuba disappointed kulomzimba lokusebenza yabona so uma uwedwa it's going to be hard but you have to try ngoba ufuna ukushintsha impilo yakho yabona sister ngikuzwa kahle so nje ifuna uzame noma kunzima uzame at least ubhuti nangu unayo uma usuhlangabezana neyinkinga intenza uzomtshela emfesi enzima lento I'm trying ngiyabona naye mhlawumbe akutholeleka ama ideas noma founders kwabanye abantu how to deal but don't put iwunga in your mouth enza ezinye izinto ngcono but nazo uzophuma ekuzona yabona leyo nto ngoba nje iwunga is best very very worse kakhulu so nje i-addiction inzima angisiyabaza abantu sebashona even abaculi even nobani because of ukuthi into ebhlungu niqala iwunga ngeke ngithi mina ena iwunga kade ikhona benibabona abantu ababhemiwe ukuthi namba abantu yabo so if ube nama goals impilo wonke umuntu ophila you need to have ama goals what do you want in life because if you fall eyintweni ekanje isukisho leyo nto ukuthi wena unamali you gave up on yourself long time ago because if wazi ufunani you fight yabo ngoba uyindoda uno 34 awumile uyakhula yayibona leyo nto
Ngakho nkathi kufanele ube mdala uyimele ube nomndeni nani so kuzokwenzakalani Akulula phela ukuthi nawe uzoba ubaba onezingane but ongakwazi ukuthenga isinto ungakwazi ukondla umndeni obvious baningi ayimili iminyaka iyahamba unfortunately yabo so nje you have to try qiniso limsulwa lelo you have to try and push ngiyabonga kakhulu nje futhi incane imali le ukuthi kumele mawuyithola uzokwazi ukufeza le nhloso sekuphi manje kwa social development akazi lapha kuphela singaze siqophe khona siyazi siqophe kanti la isempela ndaba la usakhona isempela ndaba la siyabonga cabanga ukuthi mase sila semaphethelweni sekufanele icace ukuthi ngampela uyashintsha noma ufuna ukubuyela ehlathini hayibo ngeke ngicabanga professor ngisho kuthiwa ibupho obunye umzima manje kumele ngibhekane nabo professor sengabhekana nabo sekuyisikhathi yini esebenzayo ubhema ini heroin ihunga nani insama ngibhema uhunga phela nogwayi nesigarethi nje yabo nje kwansangu leyo nje mina angisayicabanga wena ugancisha isihlahla sawo insangu phela phezu yona ngenza ukuthi ngize ngifike la insangu do manje indlela esuke ikubambe ngayo yabona ukuthi icishe ifane ncamashi nalokhu ufitile osukuzwa kuyihunga yabo yakuthi wona uextra lo extra ke manje ngakho into usasugxila kuyona usukhohlwa insangu anti insangu bingconywana nomfunqamba manje yabo ngoba awulala ekhaya ngeke ukuthi angitshela ukuthi uyashoshoba ushoshoba insangu tshela ukuthi ungazi uzintshontshe nje impela imali engaka kini ngabona ukuthi uthuthunye ubaleke nawo lonke 1000 lapha kwakho noma lama wakho ngenxa yensangu ngeke ukwenze lokho awungcono ukulahleka u2 rand uyothenga islope yabona but na ngoba iyona into eyisiqalo sazo zonke kodwa nje igame kodwa le yanto inkinga yayo ikwenza ukuthi igambling noyidakamizwa ukwenza kokubili ukuthi ugcine unemizilo ongayihambi ugcina futhi ungasakwazi ukuthi uye ekhaya and ugcina futhi usunamanga ugcina kuningi nje ukukhozayo impilo yakho nje iyashintsha iyahlela ngoba ukweleta abantu yabo abanye abaye emakhaya abagembula ngoba basaba ukuthi bakweleta abantu okufanele ngabenza ama-arrangement bakhokheleka kanjani abantu ba-end-up nemigaqweni inqwaba yakamasipala nqwaba kahle igambling neyidakamizwa into eyodwa you cannot differentiate lento kuyafana yabo cha mina ngiyisimanga lesi kaningi abantu abathi sicela uqwashise ngegambling ngihlezi ngibabona mina mfethu omama lapha omama ubona ukuthi lo ufuna ngabe imali kwenzekani masubhemile ndoda usubhemile uyadla appetite yavuleka ayivuleki kwenzekani ayidleki musubhemile idla musuqalekile musubhemile ayidleki manhlizi bancane nje ulokhu uconsa naso uconsa phela ulalelele khona usayibheme ekhaya ebhema lento yakho ekhaya okay mina uqala nje ukuthi bathuka uletha umkhokho omubi lapha ekhaya hayi mfethu ayingeke hlale emgaqweni wakwayeke before alright ngizoqala emva kweminyaka emingaka emva kweminyaka kodwa ukuthi i-support kodwa ndoda engakutshela yona mngani wami mina mngani wami ngizokutshela kona you have a room for improvement take from your sister yes you have a room for improvement hayi into sishwebele yona hayi enkulu umuntu ongenza ukuthi ngampela you have a room for improvement yes yeah you have a room for improvement fanele ngithathele kuwena thatha kumina ukuthi ayikho isimo esingashintshi mase kufika isikhathi ngoba phela into efanayo lento yami neyakho yabo into esuke semqondweni addiction yabona phela nokuthi utshele inhliziyo ukuthi hey ngeke it's over but nje ama side effects akhona yafana ukuntshontsha ukubaleka at the end ukuluza imali gcina ubulawa abantu nje isiphetho simbi isiphetho sezinto njengama drugs gembula cha bafowethu bekulokhu ngizwa bekhuluma ngegambling kodwa yabona into osungitshela zona manje akekho ndoda yokutshela akekho ngisho ngabiza umphathi wami waphezulu ehlela manje kodwa ushwala ukuthi kancane